أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Şamşedin Qarı Isaqoğlu. Şamşedin Qarı 1938-жылдын 5-майда Ош облусунун Каракылжа районуна караштуу Сарыбия айылында туулган. 1945-жылдан тарта илим жолуна түшкөн. Ал 1970-жылга чейин күчтүү аалым каарылардан илим алган. Анын туңгуч устазы, чөлкөмдөгү белгилүү каарылардын бири Абдирайым Кары. Шамшедин Кары 1970-жылдан тарта 2017-жылга чейин өзү туулуп өскөн айылында дээрлик жарым кылым имамдык кылган. Шамшедин Кары өмүрлүк жары Камилакан апа экөө 7 уул кызды татыктуу тарбиялап келе жатат. Maşallah Karaka. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Karakam kandaysiz? Жақсы отырасыз ба? Жақсы өтейін. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Özünüz yaxşısınız. Özünüz yaxşısınız. Selam. Mufti damlağız. Жақсы ба? Жақсы демде отырасыз ба? Selamat öteceğim. Рахмат, Алла разы болсын. Рахмат. Жақсы. Özünüz yaxşı тұрасыз. Samimisin be. О, мен самимин. Урматтуу мусулман бир туугандар, мына биз бүгүн Ош областына караштуу Каракылжа районуна караштуу Сарыбе айылында турабыз. Ушундай бир кыйын кезеңдерде, кыйын учурларда dinimizge, Kur'anımızga hizmet kılgan din alımları, ulamlarımız bolgon. Mına oşolorun katarında aytılуу Abdurrahim Karekeviz. Abdurrahim Karekeviz Atabayev Samidin Kareke'nin atası, Atabayev Abdurrahman Karekeviz'in atası, Atabayev Musa Karekeviz'in atası, jana Ramatılık Allah'ım ruhun şad kılsın Ziyavuddin Kareke'nin atası bolot. Mına aytılуу uşul Abdurrahim Karekeviz'in tunguç şakirtleri bolgon. Şamşi Karekeviz'in үйүндө отурабыз. Şamşi Karekevиz Abdurrahim Karekeviz'in эң алгачкы шакирттеринен. Мына ошол кыйын учурларда, кыйын кезеңдерде Abdurrahim Karekevиz айылдарды аралап келип, эшек аттар менен келип, ушул коомго динди, Куранды жеткирген бир инсан. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям "Хайрукум мен таалламал Кур'ана ва алламаху" Менин үммөтүмдүн ичинен эң шарапаттуулары, эң кайырдуулары, жакшылары Куранды үйрөнүп, Куранга кызмат кылгандар деп айткан. Мына бүгүнкү күндө ушундай келечек муун урпакка, балдарыбызга, бизге чоң бир үлгү болгон, таалим берген Шамши Карекевиз 30 параны жаттаган, Куранга амал кылган карекелерибизден. Иншалла бүгүн сухбатыбызды ушул кареке менен болмокчу. Каракам, сиз 1945-жылы Абдуррахим Карекевизге алгачкы шакирттерден болуп барган экенсиз. 25 жашыңызда карылыкты бүтүрүпсүз, Каракам? Машалла. Ошол кездерде бул Куран табуу же болбосо устаз издеп табуу кыйын беле ошол доорлордо? Ошол доорлордо Курандарам чыккан эмес да. Куран жок болгон. Китептер. Китептер издеп жүрүп таап окуганбыз.
Mene muhtasar şu Kur'an-ı Kerim derdi okup şundan faydalandık. Maşallah. Oşol учурларда misалы gündüzü iş menen, tündösü ilim menen alek bolgon ekensиздер anda. Tünü gelip gündüzü işip tünü gelip Kur'an alıp Kur'an'da tünü taң atqıça tekrar kılavuz, yattayız. Maşallah. Şu bu uyku şu nemeden uyku kaçırayın deyip caykanıga girip otursan dağı uyku geleverir ekan. Şu yerlerde hem tekrar kılıp okuğamızda Kur'an'da. Abdurrahim Karakebiz'in koluna barganыңızda kança yaşыңızda bardınız? 7 yaşımda. 7 yaşыңızda, Evet, maşallah. 7 yaşımda. Karakebiz'in juwayı apabız sizge eje bolup kalgan eken. Ece olup Ejemiz oşol öz kolu menen tamak jasap berip, kiyimдерди жууп шакирттеринин. Ошондой bir bala katarında kızmat kılgan eken de Samid'in Karakebiz'in apası. Deme olup onda Ecem 17 yaştalar. 17 yaşında. Ben 7 yaştalar. Şu neme kılıp Kur'an jattap Kur'an cemi şu birge okuytelek. Samid'in Karakebiz'in apası dağı Murattap karı bolgon eken. Maşallah, maşallah. Şu cüzge çıkça Kur'an okudu da. Yüzge çıkıca Kur'an'a kızmat kıldı. Kızmat kılıp cüzge çıkça Kur'an okudu. Maşallah. Araplarım gelip bağ verip gitken. Maşallah. Şunçalık şu yaşta şu Kur'an okuyan adam dep hayran kalıp geçişken. Бирок сиздердин учуруңуздарда kitep da tankıs bolgon deyt. Kitep табыш кыйын болгон deyt. Kitap tavuş kıyım bulgan, eski kitaplarda tap, eski muhtasar, eski sopallayar, eski çar kitaplarda koldanıp şunu okup gördük de. Yeme Xudaga min kalla şükür deş gerek. Şunday neme olup kitap göveydi, ağam göveydi. Şunday neme oldu. Medreseler göböydü. Medreseler göveydi. Barıp sabak alam deseniz bardık şartlar var, ustazlar var. Sizler hem ilgeri ustazlardı izdep barıp okugansızlar da. Ustaz da tavuş kıyın ele al mezgilderde. Tavuş kıyın ele. Bari bekin etele de. Ateizm güçlü neme alıp. Şunda gün ölüp ayıptay veretele de. Hazır oşol kebir alımdarыбыз айтып калат. Oşol doğrularda 5 vakt namaz cemaat menen okulbay kalgan ele 5 vakt namazды cemaat menen okuş üçün başka jaktarga hicrat kılıp ketkenbiz deyt da. Şunda meçitlerdi hem buzdu da meçitlerdi de jogottu. Meçitke girip namaz okubagıla degen oyda şontüp deme kıldı da. Şu başka yerden imam izlep başka yerlerdi de nemeler namazlardı talada okup aldık. Maşallah. Hazır buna Kudaga şükür mamleketimiz egemendiği oldu, din erkinligi var. Kaysil жерге барсаңыз дагы бардык колдоолор бар. Var. Кудайга шүкүр. Сиздердин мээнетиңиздер менен, дуаңыздар менен ушул заманда Кудайга шүкүр мына биз жашап атабыз. Алла разы болсун. Каракам, өмүрүңүзгө береке берсин. Şunun şu neme Allah Teala ahiretemde dinimiz güçlü olat. Dinimizin ağımı yaxşı, dinimiz yolga düşet dep aytılatılı. Şu dinler emi geldi de. Ар кандай агымдар, Ошо сиздердин мезгилиңиздерде бир гана мазхабка Ханафи мазхабына бекем болушкан да. Hanefi mezhepte mekan bolgan. Yemi Ар кандай агымдарга жол берген эмес. bir gana şunda Hanefi mezhepte gelişkende.
İmam Azam Periviz'in şagirdleri 4-5 olgan. Şolardan en birincisi Hanefi mezhep bolganda. Hazır kaysi mezhepten dep sorasanız aytalbayt birerkiler. Hazır imamı Hanefi mezhep baş götürdü. Karakam, bir tilavat okup berbeysizbi? Bizning gelecek muğun baldarga, bolachak karılarыбызга, bizge. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. İnna anzalnahu Kur'anen Arabiyyen leallekum ta'kilun. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tilavat-ı Kur'an, Husnü ya Hazreti Rahman ve Berayfa Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve Beray cami peygamberine tekaddeme ve Beray cami evliyallahi ruh zemines az meşrikı ta mağribı hususan ve Beray feder ve mader bakşidem bir rahmetike ya erham. Allah razı olsun ata, Allah razı olsun. Mına урматтуу Müslüman bir tuğanlar, çındığında bu Kur'an mucize. Atабыз 90 yaşına çıktı. Kur'an'da oşol jaş kezinde kanday Abdurrahim Karekebizden ozmo-oz tajvid erejesi menен jattagан bolsa, azır dele 90 yaşında har bir tamganın tıbışına көңүл burup tajvid erejesi menен tilavat Kur'an'larda okup berip atat. Oşol mezgilderde ateistlik doğurdu. Мындай мечиттерге уруксат берилип, Кыргызстан боюнча 34 мечит болгон дейт. 39 мечит. Ушул Каракулжада, мисалы Ош областындагы мечиттерде намаз, 5 убак намаз кадимкидей эле окулчу да, жума күндөрү. Bu yaktagılar sal coşurak ele de onca kısım kalvayt ele. Şöyle neme olat ele. Maşallah. Bu kişi eski Kaşgarça kıraatlılar. Hazır emin kıraatlılar. Kıska kıraatlı verirler. Men cilde gelgende mağa kıraatlı verir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti kânet lehum cennetil firdevs.
جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته ربه أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Huşnudayı Hazreti Rahman ve burayı Fak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve burayı cemi peygamberan ma takaddeme ve burayı cemi evliyallahi ruh cemines az meşrikı ta mağribı hususan ve burayı feder ve madar bakşidem birahmetke ya erhamer rahimin. Allah razı olsun ata. 2 жыл мурда 3 жыл мурда берген кырааты бар сактап жүрөм. Жылдан жылга 90 жашта кыраат кылыш оңой нерсе эмес, бул 90 жаштагы кишини сүйлөгөн эмес. Өткөн жылы келгенде сизге мен Ташкы жанды бул кишинин атасын аябай жакшы айткан. Азыр каарлыктан кыска айтып жатат. Бул демени эжеңизди Абдрахман карга бергенине эмелерди бар. Жылда кабар алам. Жылда кабар алам. Машалла. Бунун кыраатын көрдүңүз, булардын кыраатында нур бар. Sizin köy olanınız Abdurrahman Kar benim dostum bolmuş. Onun kıraatında başkaça nuru var. Bayağı neme kılganda, aşını ötkürgende men özünü bersem koyup oturlar da al kıraat men jol atıyorum. Eski karlar. Bu kişi atası menen çoğu istegenmiz. Hazırkı eski meni kolduğun şul mufti. Amin. Allah Teala birinciden ömrünüz uzun olsun. Amin. Çin den sağlık versin. Allah Teala kılgan işiniz dergahında kabul edip Allah şu elge hizmet kılıp Kudayım şu yaxşı ellerden olup yaxşı hizmette olup yaxşı müftülerden olup müftülerde ötközlüğüm Kudayım ahiretlerim versin. Allah Teala selametçilik versin. Kimçemeyi kazı yağı ötközlük Kuday. Selamet olun, tinç olun, selamet olun. Allah subhanahu ve teala inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Çındığında bu Kur'an'da, bu dindi biz jönöttük. Kıyamatqa çeyin bu Kur'an'da muhafaza kılıuçu, saktooçu biz deydi. Albatta bu Kur'an'da saktooda Allah subhanahu ve teala жүрөгүнө ушул 30 параны жайгаштырган Аллах карылар аркылуу, хафыздары аркылуу бул Кур'анды мухафаза кылып сактап келет экен. Мына биз бул муъжизаны көрүп турабыз. Атабыз 90 жашына келди, 25 жашында 30 пара Кур'анды Айтулуу Абдурахим карекебиздин колунан бүтүргөн. Мына бүгүнкү күнгө чейин ушул Кур'ан кызматында, Кур'ан тилаватында өмүрүн өткөрүп келатат. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا بِالْقُرْآنِ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Allah bu Kur'an'da tilibizge жеңил kılıp koygon. Andıktan biz inşallah uşul Kur'an'da үйрөнгөнгө hareket kılalı. Urmattуу жаштар, urmattуу Müslüman bir tuğandar. Sebebi bu Kur'an bizim tilibizge mınday жеңил ornoşkon. Mına 90 yaşında dağı varattilil Kur'an'e tertile. Kur'an'da tertil üstünde tecvid derecesi menen okugula deyt. Atabız 90 yaşka çıksa dağı tecvid derecesi menen okugandığı bu Kur'an'ın mucizası bolup eseptenilet. Allah razı olsun ata. Oşol doğrularda bunol kaçıl kitap eken bul? Bul Majmu'l Maksud eken ha? Majmu'l Maksud. Majmu'l Maksud eken maşallah. Maşallah. Nime? Uşul kitaplardan muhtasar maşallah. Kırgızcası. O şarhı. Bul muhtasar Lukaya eken da? Bul muhtasar Maşallah. Fi mesahili hidaya. Maşallah.
Allah razı olsun ata. Muhtasarda bunday жатка ошол мезгилде устаздар жаттаткан экен да мухтасар. Жаттаткан, да. Ошол мухтасар Рукаядан бир үзүнтү айтып бербейсизби жатка? Farzul uzuyi gaslul vecihi mineşşa'ri ilel üzni ve asfaliz zakani ve yedeyhi ve ricileyhi ma'a mirfakayhi ve kâbeyhi ve meshûr bürâsihi ve kullu ma yesturul beşerete minel lihiyeti. Kitab-ı taharattan. Kitab-ı taharattan. Maşallah. Караңыздар. Мына илгери ошол биздин уламаларыбыз ушул мухтасарга өтө бекем карманган. Ошон үчүн жанагындай шарият маселелеринде, фатва маселелеринде кайчы пикир жаралган эмес. Биз бүгүн уламаларыбыз, келечек дин алымдарыбыздагы ушул мухтасарга көңүл буруп, мухтасардын чыйыгынан чыкпасак, иншалла, ортодо жанагындай бир фитна фасадка жол бербейбиз да, иншалла. Алла разы болсун. Мына ошол мезгилде карекелерибиз, алымдарыбыз мухтасарды жатка көтөрүп, жатка биздин муунга үйрөтүп, демек биздин азыркы медреселерибиз дагы бул мухтасарга абдан жакшы көңүл буруш керек да. Суфаялардан акыйда жатында дагы бир үзүнтү айтып бербейсизби, устаз? Суфаялардан. Durudi bi edet hadiyu dinga Resul-i rahmeten lil aleminga Hudanın dostudur muhtar el Kureyş Medem ümmet üçün talkerdi eş Hani kim kördüler Türk'ü yararlar Dediler gerdua kılsa irerler. Maşallah. Sufayalar atağıza maşallah. Allah razı olsun. Karakam, ушул биздин мамлекетибиздин башында турган журт башчыбызга, жетекчилерибизге, дин алымдарга, келечек муун жаштарга, элибизге, журтубузга бир батаңызды берип коюңуз, Каракам. Амин. Amin. Allah Teala şu başçılık kılıp atkan padişahımızga insaf tevfik ata kılıp yakşı hidayet kılıp Allah Teala bala çakalardan ömrüne rızkısına bereket verip gönüllerine şu okuşuktu gönlüne cağ kılıp şu gönlünde Kur'an okuştu, kitap okuştu, Müslümançılık'a başlayıp şu nemekliği Allah nasip eyle. Allah selamet. Allah razı olsun. Атаба, ден соолугуңуз чың болсун, демдүү болуңуз. Сизге чоң рахмат. Ушул кыйын учурларда устаздардан сабак алып, биздин бүгүн ушул дин жолунда диндар болуп жетишкен үммөткө, мусулман бир туугандарга кызмат кылдыңыздар. Сиздерге чоң рахмат. Алла разы болсун. Кудайым өмүрүңөргө береке берсин. Өтүп кеткен устаздарыбызды Кудайым өзүнүн рахматын алсын иншалла. Мына урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу карекелер, Шамшык карекебиздин сухбатын алдык. Чындыгында ушундай кыйын кезеңдерде Куранга кызмат кылган биздин ата-бабаларыбыздан Аллахым өзү разы болсун. Аллахым ошол дин кызматында, Куран кызматында болуп өтүп кеткен уламаларыбызды, карекелерибиздин рухун шат кылсын, ахиреттен абад кылсын. Мына Абдурахим карекебиз, Эрмек карекебиз, көптөгөн карекелерибиз ошондой бир кыйын кезеңдерде Куранга кызмат кылып кеткен. Урматтуу мусулман бир туугандар, дүйнө жүзүнө Алла Таала тарабынан 4 кыйык китеп жөнөтүлгөн: Таврат, Инжил, Забур, Куран. Мына 3 китеп убакыттын өтүшү менен бурмаланган болсо, Куранул Карим кыяматка чейин бурмаланбайт. Себеп дегенде Алла субханаху ва таала ayet-i karimada inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Чындыгында бул Куранды биз назил кылдык, биз жөнөттүк, аны кыяматка чейин мухафаза кылуучу, сактоочу биз дейт. Бул Куранды мухафаза кылуучу кимдер дегенде, ошол Куранды жатка көтөргөндөр. Куранды вараттилил Кур'ана тартила, Куранды тартил үстүндө тажвид кайдасы менен окугандар, жанагы амал кылгандар, ошол жолдо кызмат кылгандар Куранды мухафаза кылат дейт. Ушул Куранды бүгүнкү күнгө чейин, биздин доорго чейин жетип келишине мына Шамшык карекелерибизге окшогон улуу карекелерибиз кызмат кылып келген. Мына азыр кыраатын уктуңуздар. Ошол кандай тажвид ар бир тамган тыбышына көңүл буруп окуп атат. Биздин намазыбыз намаз болуш үчүн, дуаларыбыз кабыл болуш үчүн сөз түрдө тажвид эрежеси менен Курандын дагы ар бир тамгасына, тыбышына
көңүл буруп ошол кайдасы менен окуган болсок, биздин дуабыз дагы, дем салсак демибиз дагы, биздин намазыбыз дагы иншалла кабыл болот. Андыктан урматтуу келечек муун балдар, урматтуу мусулман бир туугандар, бул дин, бул Кур'ан кызматы жөн эле келип калган жок. Ушундай бир кыйынчылыктардын аркасында биздин алымдарыбыз, дин алымдарыбыз ушул Ахлу Суннага, Ханафи мазхабына, Матуриди акыйдасына кызмат кылып, биз бүгүн ушундай бир дин эгемендүүлүгүндө, дин эркиндигинде ушундай татынакай заманда жашап жатабыз. Ушундай заманга жетишибизге Шамшик Кареке атабызга окшогон уламаларыбыздын батасы, дуасы, кызматынын аркасында келдик. Алла таалам өмүрүңүзгө береке берсин ата. Сиздин жолуңузду жолдоп мынекей Абдурахим Карекебиздин урпактары бүгүнкү күндө Самидин Карекебиз Ош шаарынын казысы, Кудайым буйруса биз дагы ушул Кур'анга ээ чыгып, Кур'анга кызмат кылуу шарапатына ээ кылсын. Кудайым ден соолук берсин сизге. Алла ыраазы болсун.